Мен атайын деле ошконо баргам. Себеби азыр 5 бери чыгып бала такалып сүйлөгөн алышкалардан бери саясатчыбыз. Биздин айланабызда 13 кемпир барбыз. Баарына мөйдөктөрүн жүйүбүз депутаттар, министрлердин мөйдөктөрүн жүйүбүз. Эртеден кечке кылган ишибиз калган ушул. Биз ушул Атазовду каяктан тааныдык? Тили таптак, бир жерде аксен жок. Нарындык кыла алганбыз. Нарындык Атазов деп. Бул дерский депутат экен деп ошондо бурма деген кемпирлер ай дерский депутат чыгаттыр. Видимо эмеден окшойт, нарындан окшойт. Ошону кечке бүтүн парламенттен ал Атазов сүйлөгөн жок, барбай калса керек. Ошентип ютубтарды аңдып, аягына жеттим. Баарыбыз отуруп кеңештик. Бакча пенсиясын берип мени ошко жиберди. Барып оштон таап 5 мүнөт ушундай вступать эттим, бүтүп, анан алган акча расход кылышып, ачка кайра баягы туда обратно деп билет берген. Барып кайра келдим. Ошол эмгегимди актабай өтпөй калмады Кашаев. Кемпирлердин баарын айтпа, сиздер келгени. Ушундай күндүк биз жакта мисалы биз көзү ачылган мырланды жөнөшпөй деп койдук го. 1 килограмм сахар жок эле. Эчтекеси жок эле. Мырланды. Жана сары мерден алып барчу баланы. Анан мен аябай таарындым ош элиме. Ушул оштон бир бала дерский депутат жерим içinde taptaza uğrasına bildim. Akşam ben konusunda ödülerim. Ben gönüle aydır bir kempirmin. Ben aydarım. Ben gülgünde yapacağız. 27 yaşında stajı çalışırdım. Kredit bu. Gittik Rusya'ya. Orukça volkalar yokta ballarımın bağır vardı. Ballarım ayakta mağayip oldu. Evi ekinde verim. Şimdi görüyoruz bir milyon ballarım. Kaçanına çeyin, özünüzü açıra seyirdim var, suranamın. Emin mına, uşul özümdün yerime geliptir. Emindik boşatma, arkalık dep. Şimdi aytıp boşatma, uşul balanı götürün çaylanayında. Ben seyirdim, aptal surana dedim. Uşul kredit maselesi bizde, uşul balanı sürdürüyor. Uşul kredit algan camdan. Men 13 yıldan beri başıma kreditim olmasa bilmeyim, karamak bileyim, Atazov'da tanımak bilmeyim hani. Ben açık sözüm var, açık söyleyebilirim. Oşol aylanayda, sözünü tak dep, erteden beri akşamda gözümüzde de görüp atağız,